Bingo! 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 Halo teman-teman, kita bertemu lagi ya. Hari ini kita akan suntik mereka teman-teman. Kira-kira mereka berubah jadi apa ya? Wah, keren sekali Ipin. Ipin berubah jadi Rangers biru teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wow teman-teman, Upin juga gak kalah keren teman-teman. Dia juga berubah jadi Ranger teman-teman. Ranger kuning teman-teman. Wow, mantul sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, mantul sekali teman-teman. Susanti juga berubah jadi Ranger teman-teman. Ranger putih teman-teman. Wah, mantul sekali Susanti ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Mael bin Mael, ada-ada aja tingkahnya. Mael juga berubah jadi Ranger teman-teman. Ranger hitam teman-teman. Wow, mantul sekali Mael ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, terbaik. Ternyata Boboiboy juga berubah jadi Ranger teman-teman. Ranger merah teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya pantau terus channel kita Kandar TV.